Nkosazana yaseBhayi. Yeah. Okay. Nkosazana yaseBhayi. Okay. It's amajita ayafuna like us. Okay. That's it. Nkosazana ubuhle bakho buyangichaza. Yeah. Ufele maseleke nkosazana mbona wena. Wena uyingilosi amajita ayafuna xesha ngabacela inamba yakho ufika kuye akusashele emakoneni bafuna umntando lwakho avoma bukhela bafuna udlala ngawo bafuna ukuphula inhliziyo bafuna uhetha ntwana mangiyemi yimazi obuthanda kwena uceme ndikwenze makoti ngena imini ukuyemi futhi undenzela abantwana ngaba bazophetha bazophathisa njengebhola bazophetha bazophula inhliziyo phatha ndikholapho ndiyakuthanda ke manje ngicela ukuvikela thumela omalume basekhaya sinobole ngokupheleleyo analo ixesha lodlala ndakuthanda wena uyingilosi ngithanda ubuhle bakho ngengilosi yakho emaphepheni ngithanda ngesimali sakho wena uyovikela yeah impumelelo amaphupha yafezeka noba sekunzima nkosazana ngiyakuthanda wena uyingilosi mina amaphupha yafezeka embona wena ngithanda isimali sakho nkosazana ethe noba bangathina abantu abathanda ikholapho mina ndakuncana ntonkazana wona nkosazana.